Maro angery zareo ny expérience tamin'ny fiainako nahitako ny aratsinoan'ny gasy sy surtout le tsy fankatiavana de fialonana. Sy zavatra zay de tena betsaka ihany nationalité, betsaka ihany communauté hitako amin'ny za fa mipetraka tany Afrika, mipetraka tamin'ny les îles de l'océan Indien, mipetraka tany Europe, nandalo keto tany Canada. Maro ny firenena fa nandehanako ohatrany mbola tsy nahita mihitsy zany hoe firenena pray tanindrazana tsy mifankaty ohatrany gasy sady ratsy loha no ina moa zany ny mpialina mifanenjika. Andray ohatra anankiray satria raha zavatra hitako hatramin'izay ny tantarako de tsy vita fa ohatra anankiray fotsiny tamin'izay tany Comore. Tany Comore moa zany zahay ina moa zany professionnel tamin'ny mozika. Misy hôtely 5 étoiles zay tao Galawa Beach na ina moa zany Galawa Sun international anatin'ny chaîne hôtelière internationale Sun international tao Comore. Tao zany zay ny asa musicien. Misy groupe anankiroa, groupe anankiray mpanao bal, mpampandihy bal zany guitariste, clavier, batteur, chanteur sy ndraitrarehetra iny mitokana iny. De ny section misy ana de section mpanao sourdine, mpanao ina moa zany acoustique, gitara anankiroa de chanteur anankiroa, indray telo. De ina moa zany ny ataonay zany tamin'ny sectionnay zany de rehefa apéritif ny olona ny client zany tao am'le hôtely de na rehefa misakafo, de rehefa vita am'izay sakafo de miditra zalahy le groupe anankiray mampandihy bal. Anitry ny efatra sa 5 taona zany tany professionnel professionnel amin'ny mozika, niaina tamin'ny mozika. De ny zavatra nandalo tany be dia be za moa zany efa tantarako teto le aventurako anankiray hoe expulsé ny comoriana tany satria rehefa nidihina teo ina tatily izy de fantatra hoe za ny côte vadina huissier. Misy sipa gasy manja be zay tany, manja be le sipa de anambady comoriana huissier de justice. De ny tena mbola tovolahy tamin'izany sady bogosy de tena oranga amboariny ty sipa ty fa sipa manja be zay le sipa zanaka colonel taty Madagasikara taty, sipa tsy de matimaty mihitsy zany. De namboariko ara le sipa de tsy haiko quelques mois après de expulsé zahay sy le kofboy akamako, zany hoe misy le section le mpanao bal de zay sy le bandy akamako. Le bandy io bandy mpihira atao Madagasikara teo fa aleo tsy tanonoka anaran'le ry, efa tsy haiko tononoka any fa ho zaho hoe sao de masotra re nivadika mpivavaka be le ry zao, lasa tsy mihira variété tsony le ry fa hira ina moa zany galant évangélique nataon'le ry, de aleo tsy tononoko le anaran'le bandy fa efa tsy haiko tononoko. Rôla zay zany tanatin'le section sady samby teny tazy amitsamy no le ry ny chanteur principal fa za manao deuxième voix. De za koa moa ny mpanoratra le hira satria za mahay teny anglisy de taloha tsisy an'le hoe am'izao fotoana zao mijery fotsiny hoe The Beatles de jerenao lyrics de tonga de hitanao le tonina, fa taloha inona amin'ny kasety, le hira inona amin'ny kasety de soatry. De za zany mandray an'le tononkira amin'ny ina moa zany amin'ny tanana satria sud-africaine no angamba ny 700 ny client tao de tsy afaka manao fatany amin'ny teny anglisy satria fatany tsara hoe il raconte n'importe quoi, hoe miteniteny fatany badabada fatany de tsy pira reto fa tsy zany le tonon'le hira de tsy maintsy mahay be zany. De za mpanoratra ny hira rehetra de za koa manao répertoire satria tsy hoe ina moa zany zay hira rehetrarehetra eo de ho reven'ny olona, fa hira azo atao amin'ny gitara acoustique et de deux standard zany naiza ohatra amitenao ve boxer ny Simon & Garfunkel de fantatry ny eran'izao tontolo zao zany hira zany tonga vataky milay zany
ity irany inona moa zany tsy hany le tantaraina, tsy hany le tantaraina fa za zany no manao répertoire, za no mandika an'le hira, de za no manao any accord rehetra rehetra. Fa le ry zany mpihira le ry tena enjany le ry, de zay le fiaraha-miasany amin'ny tsamo. De justement justement le ry le mahay zay, le mahay mihira zay de misy Kof Boy Rado ny anarana loatra henoko anarana le ry satria afaka mikorapaka koa le ry raha ohatra hoe teny amiko am'izao satria za tena anisan'ny simbany le ry, tena saika potehany le ry atany zany, de afaka miteny le ry raha ohatra ka hoe tsy faly ananoaka ianarana eto. Rado le ry mpiteny gitara le sady hoe lead guitare sady lead vocal. De le bandy akamako ty, le bandy le mpiara-mihira amiko ty mpiara-mitendry amiko ty inona moa zany ny cousine an'le bandy ty no vadin'ny Rado, cousine an'le bandy ty ny vadin'ny Rado. De tsy reven'ny Rado ty bandy ty satria mahay mihira lavitra noho le ry. Zareo anaty groupe Papandi, zay groupe mpanao soldine, de normalement zany tokony tsisy olana mihitsy hoe lesa manao ny atao le zany zany fa problème gasy de zao le fialonana hoe voatsindry azy zany lasa tsy malasa azy zany, il vole ina moa zany ma vedette, voler la vedette moa il vole la vedette à moi zay le fandehany satria le ry lead vocal ry guitariste de Rado taibe Rado zao de tonga ara ty bandy ty le bandy miara-mitendry amiko ty de tsy tazana am'zay Rado satria misy ara client manontany hoe maninona raha le bandy ty le mpitendry amin'ny soldine ty no alofa ary amiko orchestre ry fa ty zao surtout le directeur d'animation tao am'le hôtely mieritreritra hoe le bandy ty mahay be, de surtout rehefa vitany anay de tadiavy le directeur d'animation hoe ho ampiarahana amin'ny orchestre le bandy akamako hoe de zay zany problème be satria raha vao miarakaraky indray mandeha na indroa na intelo tamin'ny orchestre de tsy zakany tratrany le ry satria takona be le ry am'le anina am'le resaka fihirana zany. De za le ry ao anatin'le groupe le ry eo de fa inona moa zany tsindriny foana le bandy tena pira tao. Allo teneniko le tononoko anarana le bandy misy Serge Claudia zany Serge Claudia zany mpivady pira tao amin'ny EGA tao Manakara taloha, misy orchestre EGA zao tao Manakara, de reo olo reo enjana be raha pira. Allo tononoko fa efa pira tsy fanaja zany de samy tsy fanaja de ireo olona mpivady reo enjana be raha mihira, enjana be tena enjana be mihitsy zany Serge zany Johnny Hallyday na James Brown atao reo anarany reny Elton John reny tsisy ataony mamay daholo de Claudia zany enjany zany raha hira zany be lehibe mahafantatra azy zany Madagasikara any. De ty Rado ty zany tsy zakany tratrany, de raha vao le ry zany le mpitarika hira foana atao aloha zao le manao balle mantsy fa tsy misy enchaînement de mitendry eo le ry de vao tapitra ny hira de anaovany enchaînement ny hira ataony le ry de zay hira irain'le ry any fa tsy avelany hira mihitsy le Serge, de fa impiry miady amin'ny vazaha amin'ino moa zany directeur d'animation sy le ambony eo sy ny directeur hoe maninona raha mba sella mihira matetiky ty bandy ty ne enjana be raha hira de ilany le ry pa foana ilany le ry pa satria voatsindry le ry zay le raha tsy andohany gasy zay, tsy mba hoe orchestre io équipe io tsika samy gasy en plus de tokony hoe inona moa zany zay atsara le performance ny atao le bandy mahay mihira be de maninona raha io foana ny ampitirany. Fa le ry zany tako le ry i soliste kely sy mpihirana ry de tako ry de tsy revely le ry inona moa natonga an'zay an'zay de efa akakan'igny tsindry zany ao de anaovany zareo toera tsy zakako io Claudia Serge satria izy moa Rado ty sy le bandy anakiraha zay aloha tsy tononoko fa bandy akamako anakiraha zay no nahitany contrat io tany Comore, de le bandy natsona zany izy moa ry Serge sy Claudia, de le bandy batteur sy izy koa de club type inona moa zany bandy ankiray hafa, de reo natsona avy Madagasikara de ataon'ireo tsy mitovy ny karama satria ondry laha nahitany contrat de asa samy mitovy zao samy miaraka manao le asa zao ary le sasany raha mitondra plus am'le asa reo zany ataon'ny laha angambany atsasany karamany raha angambany nomendry lahandreo satria le orchestre zany cachet io forfait hoe zao ny karaman'ny orchestre
de izy roa lahy reto mitantana de reto bady gasy reto sanafara Madagasikara reto tondra la antsasany Karamandrala zay le Ratsindo izy hoe rato sy le bandy anankiray akamako ty de efa teniko alareo hoe le expulsé zany za sy le bandy anankiray ty expulsé avao satria nisy problème inona moa zany hoe za le côte levade le lycée de expulsé modany Madagasikara de tam'izany fotoana zany mbola tsy informatisé ato amin'ny aéroport ni Moroni Hahaya de tia any juin misy aéroport misy sambo sy ny toeto de za zany tena tsy informatisé io ka na expulsé ndrala avy ato zany ka raha hiditra avy any juin de avy mandeha botra miditra eto tsy hitany am'izao fotoana zao mantsy hoe expulsé eto la de raha tonga eo na miditra amin'ny aéroport n'importe quel aéroport la de hitany foana le banty interdit de territoire fa tam'izany misy fika de nandeha sambo zay de any juin zay niditra de avy nandeha botra tonga de mba mitantara le bandy gasana de zao ty zay tonga ty zay fa taide va fitagnane zao le passeport na le nasina fitomboka mangamanga ina na rina de novana arrivan'iny de totona amin'ny police de karabe fa ahoana totona amin'ny police de like ahoana ary zany kay zany misy le bandy gasy ato no mamadika tokony hoe mba le eo après tanindrazana mba mitady ravinahitra mba mitady zay mety mitsoka Madagasikara fahoriana de eo indray de mbola piterandra zany le bandy bava police tany fanazava sy nytoetoa lafa be indray ny histoire iny fa tiako tenenina hoe le Ratsindoany le nino moa zany le gasy zany hoe ory avambanana hoe zay zany mba samba mihinana le mofony io le vola io any vaza sud-africain tompony hôtely io de samba makany anjarany ambiosiny zay tsy ady amin'ny orchestre fa zay manao anay de zalahy manao orchestre any fa tsy reveny lery mihitsy ty bandy raiky miaraka amiko ty satria mahay mira lavitra noho lery de voatsindry lery de zay ny olana le kay izy zany rado androal be na mandeha le moto lery de makany amin'ny misakamy lery amin'ny chef de migration de totona amin'ny police ohatry zany foana chaque fois zany de misy police tonga foana de tonga saina zay hoe tena misy bandy de avy eo nisy bandy ao anatin'le orchestre tao teny taminay hoe lery nge tandremy le fa io bandy io nge no mitoroka ny lesany farany inona moa zany nisy fiancéko vazaha zany lasa mamandringo izy am'izao fotoana zao tam'izao fotoana zay zany mbola mbola sipa de le sipa io tonga inona moa zany avy nanao vacances tao de nandeha niverina tany France Suisse ana zany de noho ny fitiavany am'le sale bogos be potika amiko izy de niverina inona moa zany niverina tany Comore ndray zany avy eo de hoe inona tena pasiny de hoe elle laisse tout tomber na niasa na fianana rehetrarehetra re fa de iara-iaina amiko any Comore zay le tanjon'le sipa satria inona moa zany za inona moa zany any fiainako tany Comore tany visa zany mety ko tsy tanatin'ny saina mihitsy zany hoe tady visa zao mariage toeto fa de hoe andeha velona tonga tao Comore le sipa infirmière anesthésiste zany hoe efa vitany infirmière de manao spécialisation de 2 ans ndray ho lasa infirmière anesthésiste amin'ny bloc de hoe hitady asa Comore aza tsy ahitana any satria any Comore misy hôpital sy ny toetoa fa tonga tany niety tsy nahita ninina de tratra farany tao zany le sipa de tam'izao fotoana zany tsy mba nisy hoe virement na hoe alaina le carte de tiré vola tany Comore tsisy bancomat de tsisy vola anafatra vola any France compliqué be ahoana alefa sambo le vola sa alefa iny bref de ny olana koa any ao-tsena ny Comore tsisy afa-tsy inona moa zany tsisy zavatra akondro manta sy trondro ny inona moa zany ao-tsena tsisy zavatra azo hoan'ny vazaha mihitsy de voatery zany tsy maintsy aloranga isakafo ao amin'ny hôtely any zay manana quota zay zany le personnel de misy restaurant manokana mihitsy amin'ny personnel rehetrarehetra de afaka maka quota de raha ohatra manana vahiny anao zany de soniavina le inona moa zany le any le bon soniavina le bon de zay zany no fikanay de hoe zao tsy maintsy hiala Comore zay satria inona moa zany tsy velo loatra raha matoa tsy mahita aso fa mety any Madagasikara angambany zay zany ara-iaina na tsy haiko andeha ho any Mayotte fa mbola anaty projet de mandram-pialanao zany aloha zany mandram-pahatana ny hevitra de soniavo foana le sakafo le sipa soavo foana de zay tsy sanana loha ratsy mihitsy tsy ho alolo izy fa raha hiteny zay amin'ny hôtely hoe tena aloranga no trosa soniavina eto zavatra ty no trosa
de rehefa tonga ary na rehefa mahita le vola de aloha le vola zay ny eritreritray faramteny zay ka tsy manaiky le hôtely tonga de tapaka hatreo ny rehetrarehetra de aloha tsy niteny de niteny resaka miaraka misakafo amin'namana zao de zay nge le sy tena zao le tena problème ty aniny ty tsy voaloha de soniavina aloha ty soniavina ity mandrapa inona natory ny zalahy tany amin'ny hôtely ndray hoe ratsy longa io bandy io tandremo izy fa itsoky io bandy io ataon'ny sonio zavatra io de tsy alohany avy eo de so de raisonnement le rio am'le le rady ihany io am'le namana zany de hoe sao de asain'ny hôtely mandoana io tsika fa ny taibe zao ahoana moa tsy trosan'ny ralahy de ahoana moa anereny hôtely an'zareo andohana azy zay le tokalako fa tena marina tena le isa mihitsy sy le zay mitsamo matsireviny le ry zany de mila kaseny potena de henonay am'zay zany isy natora olo ty nidany lisa mitsoka fa tena efa nitoroka any amin'ny direction iza moa le bandy igny ny bandy ao samy namana gasy ao misy manoro-hevitra de taitra raha za zay mbaka andrianina hoe taibe zany fa tena itsoana polisy ohatra zao de aloha andeha hitsoka ny Madagasikara tsika isanao tsoka ny Madagasikara de ahoana fomba ilanao nahazo convocation tany amin'ny direction tokoa ohatra ny ina moa zany ny arevan'iny de nietreritra zay hoe andeha ny alina iny ihany zany hoe ialao zany andray avion tonga de mitsoka satria de nihodina verina hoe rapitsy zay fa afaka fa vo afaka ao rapitsy vo mandalo any fandroana mbola tsy afaka ahafahana mitsoka de ina moa zany de le trano le musicien moa zany villa anankiray de samy ao daholo ka raha eo zay sy le sipa vazaha no hitondra entana hoe iny fa lasa de ho any aéroport tsao de tonga de polisy manakana anay any amin'ny aéroport tonga de polisy gendarme satria tsy maintsy atory le bandy ty efa fantatra eo ratsy ro ty bandy ty de zao no nataonay efa nisy telefone moa tam'zany le telefone câble misy bandy akamako tao amin'ny Lagriade hôtel Lagriade tao Komoro bandy karana fa tsy gasy de le bandy akamako ny tegneniko hoe alay voaty lesy ny entanay de nasina ina moa zany nasina marka zany misy akanjo fotsifotsy zany naantona amin'ny alalakondro de natsipiny ao le entana de zay raha hoe alainy lesana amin'ny tôbilo mandalo lesa de alainy lesana amin'ny tôbilo le lina moa zany le entana eny narino anaty alanakondro ao de lasa lesa mamantana de miverina avy any lesana zay ary lolo reny no miandry lesana de alainy lesana amin'ny tôbilo lesa miverina zany hoe mandeha zany lolo tôbilo da chargeny raha le entana de lasa raha mandalo de avy eo zay de miverina de efa namboarina dao plat rehetrarehetra fa azo be d'avance to et tout de am'le fotoana le za le tsy mitendry amin'io fa jour de repos de zalahy mitendry de lasa daholo le bandy le musicien zany de nitendry tany andro alina iny de zay mino andro alina iny amin'ny 10 alina zalahy na 10 alina zalahy mody de am'zay amin'ny 6 amin'ny 10 alina iny no andeha hipa de efa lalefanay daholo ny entana zany lasa de miverina zany le tômobile amin'ny andro maizina be fotsiny zany andro maizina fotsiny de niondra anatin'le tômobile de lasa direction aéroport de inona moa zany le zay lasa ny aéroport ony de ohatra mody le rony mody le ohatrano de tsy hoe tsy hita le iza moa ikototsy le vazaha de tsy maintsy alerté de hiantso ny polisy ny aéroport de bloqué ao amin'ny aéroport reo zay ny zavatra efa plan efa tsy maintsy ina moa zany scénario tsy maintsy hitranga de tena lasa zay tonga tany amin'ny aéroport rehetrarehetra no enregistrement zay vo mahita polisy de taitra tsy milamina mihitsy satria mety ho samborina any amin'ny aéroport de ampidiriny prison hoe nangalatra na sandoa volan'ny hôtely zay le fandeha lizy de inona moa zany tanatin'ny avion tena inona moa zany midira miditra no enregistrement miditra ny fizavana passeport de fa tonga anaty avion eo mbola matahotra any zay le avion zany ela be tsy midécolle mihitsy ela be tsy d'accord de hoe tena misy message avy any amin'ny polisy agnamity eo ajanony le avion fa misy olo anankiroa ao mila samborina avoakan'ny avion teo zay zany tena tsy maresaka tsony fa tena matahotra zao fa ina am'izay le avion fa manomboka mitorona le moteur tena lasa le avion midécolle fa tena tonga de champagne tanaty avion de minana engany lala rado ndray andro agny engany lala tsy maintsy ho azoko lahy de lasa ny anapotika lasa zay ka ony zany ianoko tamin'ny bandy akama fa
ny maraina n'indry raha vao kaopy hoe tsy ao tsony za tsy ao tsony za sy le sipa vazaha dia nandeha nitoroka dia nitady dia tsy hita dia hoe tsy fantatra raha fa efa lasa Madagasikara nitadiavina hoe sao dany amin'ny lagriady amin'ny akamana tonga avy amin'ny polisy tany hono za efa aiza za fa na Madagasikara da Madagasikara dia tany ela be dia inona moa zany andeha amaly faty am'izay aho le valy fatiko dia endriko hoe efa volana maromaro asa amantaonina akory Suisse no miantso miantso andralamy orchestre ahoana le orchestre ahoana zao dia mitady olona zany amin'ny telefôna dia ianao ve zany fa aizanao zao zao dia ozy aho hoe aty Suisse zao marina ve zany ozy le ankizy le orchestre ao tegnanao rado fa aty Suisse zao dia mbola mikô zany no rado tao hoe ino ny mampiresaka fotsiny zany mandrivotra fotsiny zany fa clan de Madagasikara ao tsy espace Madagasikara ao zao ino zao zay indray nataon'ny lery dia ozy raha zany hoe aldefako fax avy aty Suisse hoe aty Suisse zao lery taraiky tao dia ironie de sort nidy ara le hôtel satria nisy coup d'état foana tamiko mora nidy hôtel io dia tsisy alera le rony dia i Serge Claudia le tsy tindrareo nahita asa ny Zanzibar mbola any Zanzibar zareo hatramin'izao dia le banderole ty toujours inona moa zany akaikikaiky ny laibany dia le directeur ao nitabataba lery dia nahita asa lery tany Dubaï dia avy eo dia tsy nety tao Dubaï tao dia nakany Tunisie dia tany zany rado zany niasa tany Tunisie tany inona moa zany anaty la groupe any satria le directeur atao nitabataba azy lery ataony rekamo dia nipoaka ny inona moa zany révolution du printemps tany printemps arabe tany Tunisie dia maty daholo ny hôtely tany Tunisie ny napangony daholo dia rado ao Madagasikara ao am'izao tsisy asa rado hoaiza raha ianao hitendra Madagasikara ao nge enjana be daholo ny bande musicien ao tsy tafiditra ao alahy na vocal zany na gitara tsy tafiditra ao lahy elahy any amin'ny sisiny any alahy no mety ana satria lahy mahay variété international fa Madagasikara tsy variété international atao fa tsy maintsy fatifatina hira reny atao dia tsy lany dia ao Madagasikara le reo zany modikodinao asa le tenareo zay manao ratsy misy valy leny tsy haiko na marina diso fa zay aloha sura daholo